Yes, inkuru yihutirwa rero by'umwariko muri aka kanya nyuma yuko mu masaha yashize hari hamaze kujya hanze bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko uyu nguyu Ishimwe Vestina yamaze gutandukana n'umugabo we Idriss Ouedraogo bashakanye n'ubundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere by'umwariko aho basezeranire mu murenge wa Kinyinya. Ibi ngibi ntaga byongera ngo tugarukeho ahubwo mbere yuko n'ubundi tugaruka ku makuru amaze gutangazwa aka kanya na makuru amaze kugira hanze akaba amakuru ababaje yaba kuri Irene ndetse n'uyu nguyu Vestina. Ni inkuru rero benshi bigoye kuza kwakira ariko reka munyemerere gato mwumve icyabanje kuba cyabisembura. Uyu by'umwariko Ishimwe Vestina yagiye ku rukuta rwe by'umwariko rwa Instagram arangije arandika ati uyu munsi ndi mu buzima bubi, ndi mu buzima ntigeze impitamo, ndimo kubaho ubuzima bubi pe kandi sinari nkwiriye kuba mu buzima nk'ubu ngubu. Nari nzi ko nzafata icyemezo kizima ariko nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye, ariko nta kibazo, Imana yemera ko ibintu byose bitubaho ngo twige. Nize byinshi, nta mugabo uzongera kumbeshya ngo mwizere mu buzima bwanjye. Umugabo nzahitamo kubana nawe nzabanza kumenya neza, menye umuryango we nawe ubwe mumenye neza, kandi nemera ko byose bibaho kubera Imana. Nta muntu uzongera by'umwariko kunkoresha ukundi. Aya rero ni amagambo n'ubundi uyu Ishimwe Vestina yaramaze kwandika ku rukuta rwe rwa Instagram. Gusa mu minota mike cyane yahise asiba iyi post ndetse kandi yakoresheje indirimbo y'umuhanzi bita Scott, indirimbo bita Overcome. Rero by'umwariko ibi ngibi byose yahise abisiba ubwo n'ubundi yaramaze gupostinga aya magambo. Gusa yari yamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga. Rero biravuga yuko uwangaba nibaramuka batse gatanya by'umwariko kuri uyu mugabo urusha Ishimwe Vestina imyaka isaga 20. Ishimwe Vestina ashobora kuba yakegukana amafaranga atari munsi ya miliyoni 45 kuko bamaze kuvanga nyine bamaze gusezerana ivanga mutungo mutubabarire. Rero ibi ngibi biri buze kuza gutuma n'ubundi benshi biri buze no kuza kuvugisha benshi cyane. Ni nyuma yuko rero benshi bavuze bati nubwo byagenda gute cyaba cyose n'ubundi uyu mwana w'umukobwa byose yarera bipanganye na Irene, ndetse kandi abenshi ntibatinya kuvuga yuko uyu nguyu Irene byose ari we ubiri inyuma. Gusa abahanga ndetse n'ababaga hafi uyu muryango bakavuga yuko ibi ngibi byahereye kera gute rero byagenze gute. Ni nyuma n'ubundi y'ijwi ryabanje kumvikana ndetse kandi byaravuzwe ko bagomba kuzarikata mu kiganiro bagiranye na MI Empire. Gusa iryo jwi birangira ridakaswe. Reka nze gato manze ndibumvishe ubanze wumve ibyo uyu mwana w'umukobwa yari ari gusobanura. Wibuke ukandi subscribe. Yes, reka by'umwariko turyumve. Niba utarakanda subscribe rero ibuka ukandi subscribe. Ngubitsa ko nge banyita Mr K, nge bakabayita Mr K Empire TV. Uzashaka ukiri muto cyane uzabure meze mu byihorere ukazazobetse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ashatse akiri muto cyane cyane. ese uko ukiri mutoya oyangiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye oya Mana yanjye Mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane. Yes, rero aya namwe magambo n'ubundi ubwo bakoraga ikiganiro ndetse n'ikiganiro bari gukora mu gihugu cy'u Rwanda banateguza abantu ibitaramo bari bafite by'umwariko muri Canada nko mu duce tugiye n'ubundi dutandukanye, harimo agace nka Vancouver. Ibitiruze kuza kubigarukaho ndetse tunebere hamwe dore ko ari nayo ntandaro ivuga yuko ariyo yabiteye byose. Rero iki gihe ni gihe umwariko Vestina na Dorcas bari kuganiriza MI ndetse kandi banasobanura yuko n'ubundi aramutse ngo ashatse akiri muto yamushakira ibinyafu agatsibagura. Ibi ngibi benshi babifashe nka joke ndetse kandi abantu benshi bakomeza kugenda babikerensa. Gusa abahanga ndetse n'abari bazi urugo ku bya hafi bavuga yuko aya magambo bagomba kugenda abagitondera. Rero biravuga yuko n'ubundi Ishimwe Vestina ashaka kutazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebere hamwe ubundi uko byagenze ndetse n'icyabiteye ndetse n'intandaro y'ibi ngibi byose. Ubu tuvugana rero ubundi ku itariki 18
Ukwakira 2025 nibwo amakuru yagiye hanze yuko bazerekeza muri Vancouver kuririmba hari muri uyu mwaka nyine, ndetse kandi bageze bararirimba bigenda neza. Mu nyuma berekeza mu yindi mijyi igitandukanye ya Canada, harimo Regina ndetse na Winnipeg ndetse na Edmond. Ahanga hose bagiye bahazenguruka, ndetse kandi concert yabo bari bayihaye umutwe ugira uti Yebo concert. Rero iyi ngiyi indirimbo ni indirimbo Yebo, indirimbo yabazamuye cyane, ndetse iba n'indirimbo yabashyize ku gasongero muri East Africa bitewe n'uburyo ki yaririmbwe mu Giswahili, bituma benshi batangira kubakunda ndetse no kuba babiyumvamo. Ibi ngibi rero bikomeza kuba n'ubundi binafasha abantu benshi cyane, by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero bivuga yuko ubwo rero baramaze kugera muri Canada, amakuru yarahari byavugaga yuko batazongera kuba bagaruka ukundi. Rero ibi ngibi ni nabyo banahamirije, bavuga yuko n'ubundi haramutse ntagindutse ntabwo bazongera kuba bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko n'ubundi by'umwihariko urugaga rwabafashaga mu kwamaza bira bitaramo ndetse no kugira ngo bigere ku bantu neza. Ni iby'umwihariko ni company yitwa Rwanda Inspire. Iyi Rwanda Inspire rero niyo iri hagarariye bino bitaramo byose byabereye muri Canada. Aya magambo rero umwana w'umukobwa cyangwa se uyu mugore ayatangaje nyuma yuko n'ubundi byose byari byaramaze gusa nkaho bimenyekana, bivuga yuko ashobora kutazagaruka, ndetse kandi ashobora kuba yaramaze kubonayo undi mukunzi. Ndetse kandi ibi ngibi byongeye kugaragara nyuma yuko umugabo yamuherekeje ku kigo cy'indege, ukabona nta wikoza undi usibye kugerageza kubeshya itangaza amakuru. Ndetse kandi ibi ngibi bikomeza kugenda bivurwa n'abantu batari bake cyane. Reka by'umwihariko munyemerere gato cyane twerekeze ku mafaranga. Bivuga yuko bashobora kuba bagiye gukura muri bino bitaramo. Biravuga yuko by'umwihariko Irene nka manager ashobora kuzakuramo amafaranga arenga 895 by'idolari, ndetse kandi abangaba abantu bahanze buri umwe akaba yahabwa amadolari agera ku icyatanu n'amafaranga n'ubundi menshi cyane. Rero ibi ngibi bigatuma n'ubundi benshi bavuga yuko harimo amafaranga akabije cyane, ndetse kandi bikaba byaranatumye n'ubundi aba bakobwa bashobora kuzigumira muri kiriya gihugu. Ni mu gihe n'ubundi rero muri aya mafaranga hatarimo ingendo ndetse aho kurya, aho kuba, ndetse n'ubundi naho bari kugenda barara umunsi ku munsi. Bazabaha ayo mafaranga 5 adafite ikibazo. Ibindi byose iyi company by'umwihariko izwi nka Rwanda Inspired yaramaze byose kuba yabikemura. Ngaho nguko rero iby'inkuru z'abana bakobwa ni inkuru zamaze guca ibintu ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ngiye banyita Mr K, ingi bakabayita Mr K Empire TV. Ako kantu ukabikanu, reka mubwiye ni Asta la Vista. Dukomeze kuyanganisha Idrisse Owe Drago. Ese urabona byari bikwiye? Jya muri comment tuganire mutubwire uko mwabibona.